Manipur ki Governor Anauba Governor Lakshman Prasad Acharya na charge lauraba mahaki ahanba khongchet oina Churachandpur da ngasai pung 10 da thonglaba matung district asigi DC office da har ghar tiranga gi campaign haudoktuna bike rally ama flag up tawki Royal Rider gi bike rally adu DC office tagi personam yoruraba matung DC office da amuk halaki Governor na Kuki Christian Church ki CC da hangliba relief camp ta chatuna maphamatu da leidiba IDP singa unaduna warisanaki IDP sing na thengnari ba awaba amadi makhoi gi yumda haningba amadi mahusagi punsida hanjinabagi paudam kaya thamki Governor Lakshman Prasad Acharya nasu state asida santi atuba matamda hanjilakna ba lengagna honari basing paudam lamki Zomi Council Zomi Students Federation Kuki Inpi amadi Hmar Inpui gi leaders singasu DC office da unaduna warisanaki Warisana Badura leaders in the housing Mafamasiki Mahiru sing the Tengnari Bawa sing Tamladuna, Makhoina Talliba separate administration as say Fangnaba Hotnabada Governor Achoba Road Loubiyu Haina Taksinkhre. Kongchat da Furbongi leaders in Governor Maru Oiba Thoudang Kudol Tamduna memorandum of Supisinki. Governor Makhoina Tengnari Basing Amadi Mahusagi Punsida Hanjilaknaba Marilena Basinda Soidana Tamgani Habagitaja Piramki. Tungda Churachandpur Medical College ki Mahiru singa unaduna warisanaraba matung memorandum amasu pisinki. Memorandum maduda medical ki Mahiru singa thengnari ba awaba award pa amadi. Makoi ki academic calendar da chaitheng pidi ba administrative da chay neba leriba sing fongdoki. जीवन में सब कुछ रहने पर भी अगर पीस नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इस नाते हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, शांति से जीने का रास्ता चाहिए। उस दिशा में हम निश्चित रूप से आपने जितनी बातें कही है हम सुन लिए, सुन करके आगे इस दिशा में जो भी प्रयत्न हो सकता है हम भी करेंगे। आपकी पहले जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ हैं पहले वो दूर हों, अपने परिवार को अपने उनकी शिक्षा की उनके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा करें वो आ जाएगा तो हमें सब आ जाएगा। तो हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन बुनियादी ज़रूरतों को पहले पूरा करने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा और इसके लिए कोई एक नहीं करेगा, हम सब लोग प्रयत्न